Good morning. Ngasi card ki message hapete nginarse ko. Ado mayamna ngallu habadu dang ganba ngambre nge tawni kitang. Kitang ang khalaga. Ado ahambata khoi ki daily card message nginarse ko. Nungti ki loktopo dana sida 3 ka loktopo rese ko 1 2 3 ko. Ahum sidagi ama khanbiro ahamba card choose tawsira ani shuba tawsira natraga ahum shuba tawsira habado ahamba khanbangai ko ahamba khanbangai se change porak pa hai tare ko life to change porak life ki ai pattern as ne ko nangai le ramba pattern ke ka do kadang change tok ko adi khara isana khara change tok pi ba hai tare ko aduga ahong bati dum noma noma gi ahong bati dum lakani ko isagi oina hadi hanagi nungai taba mayam do loishalaga noma noma ahong bati lakani ado hadi life ki kain hai se pattern se change ro ko matam da isana so accept to bo mayam darkar roeba aduga ani shuba se patience layo chagot kano kogot kano yamna shanti leina loina mak teno ma taw matam da ko ingna chikna wakhan khallaga do maina na tawbi ba hai tare ko ahum suba sinna ko sida hai tar ishagi oina kitang ke hani lai gumba ningbiyo ko lai gumba du ningbiyo aduga amana mo kaino hai kansida ishagi oina so phabudi yam phai ko hadi mingonda landaba kaidaba mi so dum oibudo aduga amana mo sida hairise wa haigano aina kaino ma phaba ma tawdore na hairagadi ko mingonda haidokonu ko sise haide dum adum ngasi katangi wasuna tabida ko aina thabak afa ma changjan doine ko chon doine hairagadi ko hana mingonda ya lobida ba sisima haidi sigi card ahum suba sigi magi message se ko adu sida leire ko gi card ki message ina timing se ko ayuki pung manga ga minute 13 tagina pung 4 ga minute yankai mapan phawm leire ko adagi 13 ga minute 13 taina 12 ga minute yankai mari phawm leire ahum ga minute 9 dagina pung manga ga minute 13 phawm leire adagi 9 ga minute 12 deina 9 ga minute yankai mari phawm leire adagi pung 13 ga minute 13 tagina nungalamdagi pung 3 ga minute 2 phawba sisina ahing nungyai ge ni ko 13 ga minute 13 taina pung 3 ga minute 2 phawba na haise ko sisina akoi gi aphaba matam kenoga card message ka timing aphaba di share tawre ko aduga ngasi irai numit se akoina kaino sky blue gumba kai gumba use to bibi ai ko dress set pa matam da aduga amana kaino channel gi description da et link kama share tawrake ko sise akoi gi ai gi ngata ni ko animak channel se amana athobi hanglem hena leramane hana aina sum recipe gumba share tawramane ba adugi channel duda aina only manifestation ki videos me am saying asagi card message ka manifestation ka se yaman ge dana mix to boya widana ko hadi mix of thiba khang den har ko am yawa ko aduduna card chena tong hadi katang card chiga suna kadam to mo to jare na ko adu ngasagi ama dudana hadi card mix to drum na hadi only manifestation gumba hadi exam gi thabak ki hana same gi video me am do aduda loina mo ha pane hadi thiba nu ngai na baina aduduna hadi haziki egi atopa keno do hai tare ko athobi hanglem hena dum type to bi ko tholakani ko duda aduda check toroga aduda su yengbiyo haidi thiba khangda ba yawraga di ko makhata na aduda lena shift toge tore videos me amse ko videos araga di keno katang manifestation videos katang tarot gi nata ba tarot chena dum se dum lejira nunti gi me am torok panna nongba ani torok pa yawi ahum torok pa yawi aduduna heneng sai atopa hanagi keno tawgiba me am do loi namdagi bo do kadam namdhandaraga am da thiba khangda bo tawina ko aduna aina videos to katang shift tawbane ba adu amadu da changa haipetang yengbiro me am ko thank you